tai ile atua Ngena ta totupua Inau Nalo fafua Ya te ita To'uane Ya pepe Se ya pepe Se alelu Portovio morning Ya fafeta Ya pepe Se ya pepe se Hallelujah Ya fafeta Le fuale Good morning, afternoon from New Zealand. Siona malo soy fu manuia. Ona tosi sila mai wa se routine wa lo ya. Mga yang ngau le routine wa so le mea. Anga ia tu fo I talonga ile na ya so le aso lulu. Aso lulu manuia. Malo soy football. Oh, my night too. Matango fiele. Tai au ile ne yaso. Ile ang lofa male ang lelei ole tua lo tato tama ile langi. Tato faftai ale lofa le tua ile ne tai au tato au le mai ile ne yaso fa popo yaso lo tato wola. Lana puipuinga malana tausinga ya tato. Ya au tato mo moe foi mama malo lo ile pong sa o mavai vi ialo na ngalei Siona taleni malo lava from Sydney Australia vi iale tua fa fetai tele mafutamai ai lava le mata upu taua lava le au te fi fasoa twice time yo luma ai mo no tato fa foi ma ave fa moe le tua wala va fa fitau li tato te fsaya ai mai tato le ne yaso ya check up wala so kau I makami lancha ale lancho ko le fa ko ke fiku ka ya mako aloha le tau I ne so oh ya Olo yai lava pui ngale tua ya jatolan whanau Fatalo fatu le pa ia male mamalu o Samoa atoa mai so se tafai fia o le nei lalolangi malo se fua manuia malo lava le tawa tai malo on sai fe au malu ngaluengo nei aso ya ele ai lava se me maua masfile mu au tato le puno wai tato ngaluenga fe au valawi nai tato ya tala le ataua morning au tato le ngalulu lava malmalos ya ai tato nunga ile ai lava se me maua fainga tato singo onai tato ainga kau fale kongu fole lewa ala texting ya yaso Jocelyn good day. Matango fiel tayo ne yaso. Tarusia one timu. Sa te tele timu ngai le pona po. Ya ai tarusia ya one timu le ne yaso le aso atoa le nei. O le tami sanga fo ia tama onga I le stete le nei. Le usauni atuai le ala wasu le routine le wakwai. E aluanga I le malai le ai fa moe fa yenta misanga tai tos fulu ai la to ilalo les fulu maleono tau sanga ya le ale ya so a to lava
Fatalo fatu itama mana yutato tina matitua Madonna Clo malo Miss Donna Clo malo soifua tamama tina matua oamai otou malo soifua manuia malo lava tapuai malo le talo ya fapena foi ia le pa ia man mamalu o le ainga salevi a o tau sunga i whawhianga inga tau le langi o tau whalatua mo tau no whalo ma lo lava le soifua ma lo langi mama whawhetai la o tau ngaluenga whai pea i le aso ma le aso ia o le tatalo ma tāpua ia pea ai mai se foi ia o le tau suina o le ipuvai o le ola ia wani a nganga stele o lana whanau ia e sau whanga atu ilona malo ya mai se lantou filing alwenga fatino lon filingalo ia ole fasetai pupu na MUSS Ma Le Fa'asoa ile nei tai au ia ai tole wow wo aka ngafi o aka ngafi ele i o mianga fai akula Fa'asoa ngafi ile tulanga ua iai le afo i la YouTube channel woi ai la se tasio ma fine o te loa la vosa ma fine tu samrona ingo e mai ia mea ngai lo ka kala kiki aku le pa makke ai foi oe ia o te le popo le lava iai te le popo le oi le ngos te ne tolo ula o tolo ula le ingoa o si ma fine me la ngai lo ka kala kiki ia te le pa ia makke oe e le se tautalai titi o le mea fi fasao e le se tautalai titi o le fasao o le ngutu pua al tauto ina li tolo ula e le se tautalai titi ia e fai me ngele ia uko kalai kiki ai ua le alu e fai le i lauko e inga e kau wha mama sau ua ila le atunu o le ese senga na wha mama sau ua ila le atunu ia e so ia ele fa pea fale tonu le YouTube channel yang si ai le av taxi le ai o vela ma ko lunch am ia o ko so no fai ko lunch ia o le fata sumato ai fo in ko kalo fa li fu man ko onga mamoi sei pakka le leila ta vale i awai fai singa la kalaka me el malai pe amas kasi mingu ke lo pakka le la ka vale ai sei fai le stato Fa'asoa Rosemary Olonga malo lava le fali fu fai ya kula yo ko fali fai ngale mole ko yon mangava ka ai esimta o pule o fia Fa'asoa tuai e le lava Fa'asoa tuai e tu sai male mele no tala no tu nafi ia o nei tai au no wala mai ai ia ua ta ofi alo ia le monetize la channel ta ofi alo ia la monetize o la channel mole se lau luas fuluaso o lona winga fata atoe mawhai lava no o toi apalai ila so luas ful mawha o fe puali ola se umiso le ia e la ngona whanau noa ai whawhetai o lo iai fo ile si awanoa o lo iai lava awanoa tu ina mai e ao ngā fo ia whawhita au le tupu netaimi e matua ia au ina i lava ia ai mai se lava lo tau whai lau YouTube sa o so ina le lei mafuanga o mea tau ona whai ma mea e aua le whai
a fia i lau YouTube channel. Lea la ua iai lo tatanunga mautu. O te whawhetai lava ia i lātou sa amaile lātou concern, ia amaile lātou suggestion, pe ia o mea i whapena i lau channel MUSS whawhetai lava. A lea la ua siaki atu nei tai au. E sa o lava tua whina ia timu ia. Timu ia pai tele. Malo tuipa se sap tovi o, malo cap tovi o. Me leane MUSS, malo junior, malo lava. Lea la whakau maua ngele mafuanga. Ia, lea la ua mautinoa nei. O te la ngona, o le valus fulo lo tantanunga, o au short videos lea mafuai. O au short videos. O te siaki atu i le guidelines, a le monetize guideline, policy guideline. Tito, malo lava junior, malo o tinea lupolonga, soi fua manuia. Ai sauai, o mea ia e te tau ona whai, o mea ia e le te tau ona whai. Ai pi ko mea i lungal mea le tau ona whai. E le te tau ona si ia maya ni short videos e ke kango edit mai i isi website. O i ngā langa o loai. E sa awastofine ya timu ia. O short videos ia sa o lesa o kango screen record my like ole real el Facebook ia male Instagram o kango lo edit o me mali e vanga le o isi me ping AIs o isi me ping AI ia sa yelo tatunga ele se faina petai ia wa vele mala o fale tonu el tato Saili tafaese wa vele mala o fale tonu el tato YouTube channel o idea. O sea o onga taua peia no fayatu la son nafi. O mea umalava e yaini fale tonu. E fa nau mai ai ni ya o onga taua. O lea lau au longe ma ua makua i tutu maulo o mafaufau. O le ale ai lava manisi mea ke manga o e koe, you know, copy my isi website. Se funny kolao, malo soy fuoso. Malo lava, it's okay, MUSS, we'll learn from a mistake. Yes, absolutely. Marietta, yes, I'm happy. Jo, yo elu, I'm happy, very happy. Mawal mafuanga. Safa pia voice tau ona o inga mai o le memo mua ele o se tulanga tau i au video content ole fale tonu lava na ia e patino lava e jau ile leskala ingo o personal details but ole mea lalea o se o inga tele e ta tau ona tatou iloa e tau ona iloa o tou manu o lo tau mawhai peo tatu e le alau koe pēka ko e alua le monetizing al mea mole se lau luas furu aso aso luas furu whawhe puali whato ato e mawhai ai ona to e reapply e whaiasi umi e whaiasi umi o le tūlanga lea o le whaale tonu e whaiasi umi le ala uta ofin monetize wa on hold uma ia tupe sa earn mai nei masina o te ia ele stala in fai to e fai na wa ia ele se tala e mafai ona to e fai a pa ole mea ia lava lon sai mai aua nei avea ma mea e tatu fam ia uyo kere i lopo fa vai e pea pe fa vai pea ele ai olo iai lava ia pe te tele timonga pe malosi matangi ia il taimi malu ai ia ole ona sa ia longa winga ele olo haka le ai ele ole haka o videos ia o short videos ole wo motino o short videos uma ia kango edit mai le Facebook male
Pengi AI mea funny whaanga o, funny short. Le ala ua o la mea ngā whainga kai au. O tau nuula foi o malai. Wha le inga remove ese o le whautuanga le mai le YouTube studio. E koe edit le lei ia videos ma toi reapply within 120 days. So longa winga. O le aso lua sulfa fi puadi. O le aso lua sulfa fi puadi ia. Ele mianga kuli. Masina fau te sema Januari Februari. Ia paula le mea. Ole awane toe o kele koe mga koe kupul mea mo ya. Nga poloka lo le monetize ke ia wole fi faingi a video. Ole akong fai update a video ka koeva fa'asoa ia so uma ina imta uputa ua. Ia atonu tarsiayo o to ma ole koe mga o mia feangi si akiripi e koe afo. Koe kong. E whaanatuale mea peo manatu leima kota ai o se upua inisi o te tal tonu lava e mafua mai I AI videos o short ye le mai le ma wa remove e lea ukango remove ia short videos nga I keep only the original videos that belongs to me. Belongs to me. Ele famanuia ina la opili. Ele famanuia la opili. Ya, ele se mea o te whano no ai. O te whawhetai. Ua iai fo ini se vaenga ia o ina mai iai lo ne tangata watang whai. Ia ma whasoa tu ai fo ia auto. Ina ia o tau tangia, ma ia tau loa, ma ia o tau whaitete tu ainga aile I o ile taimi e monetize ai ia kau channels. A whapela o iaini mea whapena kau channels poingi videos, e ke kango, ai mai sea short videos, ia pune lava oi lau whaitalia ai whaftai o leo maulava no e whasoa tuai. O ai o whamanuia lo na soifua le nei aso o kina ngonga e sesi o kou o lo whamanuia le soifua nei aso ai o whaise celebration whasoro atoa ia whamanuia tele le atua ila o tau aso soifua pea whapea Melanie Ariola malo lava soifua oi Planja Jangdo mkwale malama usul Asoifua nei aso ia happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you all, happy birthday to you, Pong Ya Wang Jong. Saya o te leilo ia ipe ia intaitonu whapea o isesia reporti le ia a fai fo o ia isesia tau fai reporti le channel ia go ahead o lo sila le ali po ani me tau fai ia ele sau tala na me pon me o le whamanga lo tu ia ai a whapea o lo tau fai ia nei te ua tua inga sese tasi ai tato tu ia le mele wa iai tato on sai ai tau te eva e pingia tato whasoa pingia tato whasoa e tau lava pe au lia le ola man malo sila so luas fulfao o Februari ia tato whaatali lola ia sesi a leo kau whai koi edit uma video po le ale nau ele tele o views o shorts ele ai a sesi alfanga o le ave ese uma ki ngā maka ia whamania le toa ia tau a saifua ia e whapena fo au tau o lo o fitia I le au pongsa o na malanga maliu male oti ia i le whama whanwhananga le atua ia te o tau umalama a whai fo ia inisi o tau ainga o lo o whatau tolia o na ti ngā o le tino I maim ti ngā o le tino ia talo I le atua toi whafo I le malosi ia te o tau umalama toi whafo I malosi ia wālava ia tiute
o fe au o wala awina matofi ai tatou. Ia, ai se tatou se, le leia tatou se, manua le lava le taimi, tatalonga, kope a kua kak whasoa lea. Ole ale tele se tala ile, ia, ole na ua to moli mau, Most, I will see you later. I'm going to have lunch now with my parents. Okay, enjoy your lunch. You're making me hungry now. Ole ua o te rango no sila fia le atunu a toa Samoa. Ele tūlanga ua iai ia le whamasinonga o le sailinga o le amiotonu ia le nā ua toe tolo atu i le asolua February mo lawina o le iunga. Ia, ele aise o tala tele ile iunga le wai whamasinonga. Paule mea e tau iai lava sina siringia. Pe aisea lava ua kolo umia ia ile asolua February. Pole ase tofa o iai, pole ase fina ngalo o iai le tamaitai whamasino la fionga ia talasa. Pole lava le mea o tolo umia i lava ile asolua February. Ia leo maua mai e tapuni ia le whale whamasino ile ia te sema il masino fau. Ia, ka ilo iai, Januari, ai koe ku o ile asolua February. Whea koe foi, ia ele asen masalo. Ai a tonu foi o iai ni mafua anga tatau le lei ilana fionga il whamasino. Ua tolo umia tuai. E whaisinga kuku a kelo le unga le lasau. E whaisinga kuku a kelo le unga le whamasungonga. Ia tatou talia. Na o sina fesili pu na sa tu mai la mua. Pai se au tu tuai ile aso lua Februari. Kase umi. Olonga winga ia aso lua Februari. Aso lua fa Februari. Ai koe palai lo monetize la channel. E koe fo ia. Ai ole mea lea o te tau mawhai e whaamamafa i le vaenga leo le whaamasinonga. Ua toe ave alo o mawhau i le whaipule leo o whale atatoru. Na fionga ia le ala. Ua toe ave alo o mawhau i le mata upu lea na saunoa sa o i lava. Ia le fionga lo ia tani to iloa. Tani to iloa. E whatatau i le isu lea lava sa lau mai lava i le fionga ia le ala. Ua uma o na whai mai leo ia te au. I le se me ke pole ai o lo mamā lava lau ngoa manatua inga. Or kala lea le ala. I le se me ke pole ai. Talo fantali imus whanentua lau por kalame respect our leaders, let God be the judge. Yes, whaftaite lava, whaftaite le mo whautuanga. Ai ole whiauta ua le au te nofo mo toi maa natu ai. Mai lava ile amatanga, o le sairi i linga lava o le amia tonu le nei. Mai le sa i linga le amia tonu nei. O le whauwhaunga o tala matua ile aini wha maunga. Ma ua tau mawhai a vea ia tala e a vea ma mea i whaataitonu ina ai ia malu le tunu. Whaftai lava tito, whaftai Rat Sanders, malo se soifua Julie. E maofa le loto pe au tato ma whau le tele o whawhita uli sa valia mai si tato tunu. Ai mai se lava. Lea e koe koma ngaku i la fonga e saunoa i ai le sui whaipula leo whaleata. O leo pumoni ai le whaaloa stala. Ana e silon tato tanoa i le ami o tonu mal mea sao. Ma mea olo i ai wha maoninga. Lea e o mai nao, ngā o mai ia i le aso ananafi. O lea le mea, lea foi woto e wha maoni ai i saunoanga lava nei lana ele i whapea na tutonu o le whamasingonga. Ele ngā konga le whamasingonga ngā whai ila fonga ia ale ala.
Sa fai mai fo I lunga o penga fai langi. A o mai moa, masila mai moa le mamalu o le atunu. O le alang kalang fai. Ia, o le wa umanga o mai ia le leo fai mai kia ua ke pole. E le ase mea o afo. Olo mamā lava lo ingoa. Lea lana wha mao nia le leia nafi. Fesili ngia lui ele fesili ale fionga ele loia. O iai ni wha mau maunga le ai masemea. Sa fai se sua suenga le ai masemea. E le kauriengi mea ku ungukuari. E ka kau onga iai ni wha mao nginga mangi sua suenga e wha mao nia ai. E mama le suafa o le ala. E mama le suafa o le ala mai nei tua inga. O le winga la leo tau whai e wha mamafa atu. Na a mata mai a ile a matanga, talu lava o na malolo le vaenga whau whai o le hei tau pipi. O le launga lava lea, ma whau whaunga lava ia ale whai pule, tu lau lava pa ia man malole o le afoi. O le tumalo. Tu lau lava pa ia man malo le tumalo. Ai o saunoanga ia, sa tai se ina umai tangata sa moa ato. A lea ufa wha mauti noa nei, ma wha mautu ina nei. E le ai, mani wha mau ngā tua inga se, o wha mau ngā pepelo uma, sa sasa mai I kako mai amakanga. E le a fionga ia le ana. O le ale winga la ukala. O le ua makua I wha mau ngia, mau kukua I. O tala umama na la fonga I e whai. E le ai ni wha mau maunga. E to manatu ai mai amatanga. O le whase ina o fina ngalo, ma le whafonga alpa ia man malo le atunu. Ina ia tali tonu atu ai ia la tau la fonga. Ai, e le o ni mea moni ma le whamaoni. E fesiri ngi ai. Le anga waa o nei tangata wa avea mataitai. E fesiri ngi ai so la tau anga waa. E wha aua wina I pea ona avea mataitai o lato I tumalo. Le ua makua I le ase kala leo. Fiu e wha kalingi. Ia e wha ia wā leng whai mai ia. Ia la whio ngai le ala. E toa tele tangata na moli mau. Ave ia le lui. Ia whai mai ni wha maunga. Ai o kwa ngafu. Le se mea. Le ai se mea. Toa tele tangata sa moli mau ia tia. I taimi tu pol wha avrave sa o I petesa. Le ai ngi wha maunga. O umon whai mai ia malon malo ia tiao. E ma malo ngoa mana mea. Mana mea. E iai ni wha maunga. Sa whai ngi su enga. Ne iai mase mea nga whai. Olo na winga. Wana o mea e wha ole ma ole ngi ai le ma malo le atunu. Ai e le ai mase mea tau o se ami o tonu o iai. Rosalia, yes, whaftai mo whautuanga. O le unanga, o le koskoso umia kais. Yes, exactly. O kara lava ngā remons ngai e whainga ngai. Yes. Mantua fo'i ata pena atu. E whaisinga keli. Alu I Australia, whai e nei mana, wai e matou, le matou a fo'i. Fonga whetalai, e masunga whetalai. Le aini wha maunga. Umana matou tala noa mafia me. Le ai ni wha maunga na o mea pepeloa. O le manu lauti lava nei al he pipi o lea. Ia ele uma pai inga nea ai malepe. O mai whainga pāloka. E o mai le unga lalangi. Pe sui, te ilonga sui le me oso mai le la. Whakwan whai palimia nge kaka. Na tupu pepelo, na o mea pepelo. Palimia ia tirepa, sui palimia oe, ai. Whai leo tusia pepelo. Whai toa inga matelei whetau I manata ngata o Sam, pepelo. O le winga la ukala, o lea ua whamao nia uma I nei. Tai tonu mai. Mai tau mai la upule sa moa. O lea ua whamao nia I nei I le whaamasinonga, I tau manga le whaamasinonga I le aso nafi. O le matua I whaingoia le in whamau maunga. O le makua I whaikala wha o le lava o le suili nei. O le nei tamari.
Tama fai lava e tautala tu sia ngana whaaloa. Ona ua tumule fua, ma lea ua mautinone, ele I whaia ni suenga. Ia, tatou tālia. Tatou tālia, pole almela o iai, wa tangia, wa taata mai lava tau leleia. Ai, ale melo va aia tuai kako po olea. Ele os tangata e tau sa. Ele os tangata e mawhai ona tau tala I se mea wha maoni lava tas. Wana o whaunga, pepelo, e tau mawhai lava e whaalean ngā ai se tamali anga o sesi lava tangata. O se tūlanga pita silina na whanoa noa, I le sila mio atu, ma le sila atu pa ia malu se tātou atu nu. Ona, ua ave ia tātou whaalo o tai o le atu nu. Peitai. O lea ua mai tauina atu matatoa. Ma lea ua wha maonia nei. E le o sava vali le amia tonu pei o le whatautonga. Pei o le tautonga sa o lātou whaia. E taimia whatautonga. O lea? You know? E le tau whailo. O lea ua tātou lotu nei. E le o sava vali. Nei to ai ngā tai. Ma, e eile o tātou nunga ana o au. Ua le te tau e toi anga waa nei to inga tai whapene. E le kau koe anga waa e koe inga kaka whapene. E tai o lato tu malo, ma a vea ma tai. E wa ai atu ai o tātou tangata Samoa. E whai mo tātou wha tai inga. Ia na sono na se manatu lava. O le mea sili ai a whaftai o whaalonga ma o mautinoa. Le ai, o upu uma ia sa approve yo, selamat, malo lava. Ele ai ma se sao. Na tano afa masanga, le ai ni su enga nga whaio karangoanga. Yes, o le mea pito siringa o na matanga. Tangata avea matai, whai pule. Ai o mai a pā maka me ala ko me kongu hori sori. O pei o sifi. Wa umang o whaino, wa umang whai mele o leo e kia. Ele isa mea o le mamahalo ingo. Ai whai atu, e le ai ni su enga, e wha mao ni ai, e mama lona swafa. O le mea piko sili anga peye e wha atupu ai le ita ngata le atunu. Ona, e mafua mai a lako, de le whaia o le amia tonu. A le an me le whai, e tautu wai. E kuua I lava le pepelo I la fionga le pale mia kuua I whainga malo e pepelo e le aingi whaamaunginga e pepelo mea umaia o le mea lea e kua ia ilo o mawhau o upu uma leo tau mawhainei tangata e kaukakala ai e pepelo o koe kala ngoa lako ia lako toe tala noa lava latou ia latou lava ke ia whai mai leo mama a whai aku pe ingi wha maumaunga. E ingi wha maumaunga I loa ai sa whai se su enga e mauti noa ai o loo mama le a fionga ia lea la. Le se mea. Tau whai a lea la. Le ai se mea. Ia. O leo tatou mauti noa o whainga pi o umaia sa whai. E tau puni ai le sa ilinga o lea mea tonu. Ia o le na. O le mea na e whawhau e ke koe kau o ia. O lau koe kongunga. Al wha msinonga leo sa ilinga la mio kongu. O le a toiu. Pau lava ai. A wala ta pena e le atua. Ta pena e le atua. Nei whauwhaunga a koa. Le ai ma se winga. Aral mele la kupu. O le a koe mai furu a Ia. La tau sa whaia su enga nei. Whai whauwhaunga ngei. O le mea kongua. O le a koe mai le afo. Furu a O le a koe mai. Nalo winga lau kala. O le a o I. O le a matai loa. Su enga. O le maliu o le atalii. Po o le uso. Ia. Tu au tu lou. Lava le a inga pele. E so la le amio leanga. E tuli loa ina. O le la au na e fafau. E te toe tau ai lava. Sa o el KC. Political motivations. Yes. Political motivations.
Ia o nau manina na vaenga tātou tāria. Tātou talo ia tātou aulia ke o ise seo kā koe le aulia kua. Ke o pese whakua. Pea koe fo. Voilà au whasaina. Mo lia se tama ave ta vale po sangat whainga ruenga customers. Ia o mea uma ia walau sila fia. Ai estel au walalo ke whaasoa kua. Langa o au. Nga makua ia o aka ngafi. Nga makua ia o aka ngafi ile vave le oso mai sa mo observa. Pomu mai mele ilunga. Ina ua lato sila fia. Si alo le atunu ulea si tama whainga luenga lea ua molia. Le ua molia ina ua maua le tasi tesi malfa. Kilo kalama o le aisa. Tasi tesi malfa kilo kalama soli. Ole makua mamafa. Mo ia. Tasi tesi malfa kilo kalama ole ma. Se lopo se fia milionga se tupe. Se kaua fa e maua mai ngai kasi tesi malfa. Ai. O lea u whamaunia mai. O se aveta vale i le fionga il minsta o tiute. Ia. Na auto sinafia le fionga il minsta. Ai va ai ngau ngai loa le observa. O le avka vale al minska. Woi. Ai va ai le vabe le punga mai lunga. Ai maka ke kele mai a. O le aveta vale. Ale minsta. Seo ke whai aku. Kau ke iloa uma aku ia mo meo ala vaa lai kami mai observa Nga iloa le avka vale al minska. Wala ko sina fia leia ole fast. Woi. Bunga mai lunga sole. O tangata wo molia o whailoa mai. Ole aveta vale al minsta. Woi se ke whai aku. Ko ke kami mai observa mo ko steering Wale vanga mako iloa. Sau mua molia. Ai ngala ko loa. Ole avka vale minska avale punga mai kama. Ai le punga mai kama. Vai le oso. Sao yasiaka. Sole ai le punga mai kama sole. Ia. Ole wa fa amaonia mai. Ole aveta vale lea. E alua kuan ele va peo se avka vale nga kofi minska. Ele pikia mai ele minska langa aveka vale. Ole aveta vale lava lea sa nga lue mai lalo ole taitainga ale sa avea masui palemia. Ia male ale voi sa avea ma minsta o tiute. E alua tu lava lana fionga al minsta. Ole aveta vale alea sa aveta vale ai. Ia e la kuan fa awa ya Koe pomu aku ya foi. Koe pomu aku si akan be fa pe Eu foi aku mo le so vale. Mo le so vale. Ngo so ko aku me mafang. Me mafang. Ole ngal pau ole motive ale sama observe mele ya. Ole su ni tala matua if sasa masa mala ya faleanga fai ka malo terminate mo ia ava aya tu tala e tau le leia ile e fai nga malo e lekai o mai amai vai lea o fia neiva yaso ona maua mai lei unga fa masinonga ile va ole petition petition na fainga pa loka ya fui maono fala lili lua le wa fa sala ina altina altina ole sa avela na tangi tulanga fainga pa lota e fa sanga ile afionga el minsta fa to anga terminate o fui maono a safu o fia wa fa fia whatever na sauli fa unga fa sala ina se fulu tau sanga ina o fa maonia ono molianga ole bribery nga mai lunga la observa no way Jose ele au maya ilunga ele observa ai nga sau alfa unga alfa masingonga ele petition afasal anga lua
na fionga ya mangile se kati ya matofa ya vailua nga saua ua whaasala ia mangile se kati ava ai ole observa nga mua mai lunga ole observa nga mua mai lunga nga le pawa nga me observa leng fai le nga makwai fa mau ngia mayang ngafi ile por kalame fa tata noanga le fionga ya leota male susunga ile tu le epa faftai por kalame ale lupe fa alele le na matua ai sau no manino la fionga ya leoka faf tu le epa o i la lea fata o fa mau ni ai ko ai nga kuskala lea e ai inei Samoa ai mai se lava le to a lua lea e fia la mua mai i le faia o kala pepelo o li poki pepelo ai mai sa mai li poki famsingoa ya nau tau lo leu kou lo le kusi kala la po ale la mariaka mari kenge fia executive le leo o maina tu lau lava lo pa ima lo man o te le ta ua tu e ai tangata sa tu alalo mai te au wha mole aua lava ni te ta ua mai le swafa o lilo mai ava le anga o lo ka ofilong swafa e le o skanga ka kau le suri e le o suri mongi o swafa lilo mai ava o ke le manga ola o autalia ia tu alalo asiuso ia al meana ia al mea o to patina o to e o autalia o mainga Seiva ai o mea ia e fai awa ele se afo fa alua ele se me mo moalea a mai ngang fai nga sau umai le poki mai amakanga mai sailinga ole a mai la vai fa masingonga o sailinga la miokong se yo o mai la ngafi leana sau no ai la fionga le ka sole ava ai la umal for sanga kesi ai fa kwasa vai valia ku kongu ia fo ia kuskala ia ko lua ia fia la mua ele ai le levo fe anga kongu ai koyo ole kunga ngai le koyo mai o fela le mai ai li poki ngi kaka o mela le sawa esse a kala o mai li poki mai ngi kanga ko lua le esse lava ripoti e mo moli mai e nisi o tu stala sinia o yai ese mafau o ngi kaka kuskala o lo fafofonga le tunu i lato ripoti e mai o le ale uinga la tala e yai ni mafau ola tamu rights o mainga Marietta yes kenge kwaya lo pei retisi manu ma lo lava le soifua ma lo lange ma o yai ni mafau ola o neitus tala o lato tala ia ma lato ripoti e mo moli atu le atu nuu o yai eni la mafau o a foi o yai se la fa alola wale upumongia o ripoti e amayela e ko luale o le makua ingo ngofo ma pelo ngia tupu matamali o le atu nuu o se fa alo lea i neitua o se tō whama maole ia i koinga kuskala ia wale ko ia se pepelo o ia kangia mai ai ili kai anga pole la kungu alua kwarkale pelo wale se alo wale ai se va fe aloa ai matangata wale ai se sina totoa o tala uma ia la yo lela ke li pokia ma ave le malu le tunu o lo o fai tau ai le malu le tunu ai la ngona al fa no ona o lea tangia mai o kala fa alongo o kala pepelo ai mana tua foi o tala ia la tusia o lo o fai tau ai tupu matamali o pa ia o la fainga luenga tofi le tua o le au la wa sina se o tato atunu e pei foi o la tamama la pei foi o la makua ai wale ai lava se pole ona o le loto tinga wa vela loko kinga ma me o fai ia yare ngei marenga mare ngalo ya ke la ngalo ya la ngei o loo fai tau ai le pa ia male mamalu o tupu mae o le tata watunu o ke ofo
O ke ofua ngi ko inga kuskala. O ke ofua uia. O sama ko o fia ile radio sa mo ia. Ai wakau fo inga boycott fo le wakau fa malolo kakang yo mai nga ilo uya mga kung awa. Ilo uya mga kung awa. O tau mana tua fo ile le mata upu leana lena moli mau ai le lo ia. Le lo ia. Ai saingi pepelo, saingi sesele ingoa. E se tasi o le a vea mamalo malo ile nupi fa. O tau mana tua fo ile mata upu na ile leo le ngofo pe fia ea. Pe dua se lau afe kala. Dua se lau fast food afe kala. Tau mana tua fo ile case nga. Au ke le iloa po o fea ua ngoko ia. Ai le ai a maseo al observer e tuli mata ngau po fea ua o il maka upulea. O fea le ai maseme o fea ua o il maka upulea. Ai sea ia langa fo la kovaing. O la kovaing ala ngai la ve ai. O mea nga yo ora ka sa wa. O le o ka kovai ku nge so le o kala uma ye fai mai observer kai minge male ma finela o maina. Ele o ko ia se kala e sao. Ele o ko ye se kala e kasi sao. O le ale fa mau ninga ia le fa mau nge mai. Nga le o ko ko kongula uma fa msingonga ai ko mai ko ho. Se mai. Alfesili. O fea e maua mai ai lali poki o mai fa se ai la tunu. O fea e maua mai ai lali poki ia e o mai fa se ai la tunu. Ye wale o le vai ku nge ngale e o akula umal for sanga al kesi. Ele leva ngai ko ai ko o mai o le o mai nganga ngo mai o ia. O fea la e maua mai ai ia li poki ngi ka aka. O leo ka koilo mo li poki fa longo. Mai le mai le fo. Kau mangal fam singong. Mai ia ole kala la sau le si le sao. Sau wa ya. Oka se le ango malele ma fau. Tene manyangi ma lo lava le ano malele ma fau. Teo vani solis. Wafaya si wakawawa nga expensive kere ko swafa sorry. If you were pronounce of course wafaya si nga expensive kere so kau fa cheap mai ka ko mea. Wow ole o onga le ma fau. De wa yai tu stala ne. Tusa wale nga lulue mole malama anga se tato tunu. Ua ngā lulu e ala ua mo se mauale pei kai au. Se pole ale mea waku alu. O iyo e whaisinga o maofa e ko ai ngā kulanga. Nei ai tu ai ngā tustala ne. Ua ole mea mo iai lea lo lofa ila tunu. Ana lo lofa ila tunu. E iai se mawhauwhaunga ia tā pena le lei. Ni wha matalanga moni. Male wha maoni, ile sila whanga le atua, awa sila fia le atunu. Ai ua alu a wha ki apolo ale mea, ma ua kumua ile ki apolo, ma ua pupusa mei whafole mea ole ki apolo, kumu male fua kau ole ki apolo, ua le popole ile mamalu le atunu, ua le popole tupu matamali, ua le popole ile a inga sa le ving whawhia ngainga awa olo o lātou fia whaitau le newspaper ma whaitau ni tara sao mani lia poti sao. Awa le wale ango ingi ka talo whai. Talo whai i le tāpua inga ma le mea sa iai le observer mai le amatanga. Farhana, hi, good morning.
Takazaan po kayo masta na po ang luganay nyo o Yahweh. Salamat paki ini Malaysia. Ole upu monia. Wata tawa na whaamalolo. Awale upu. Ya waya. Wa makua ka valea le radio Samoa. Ile kuskala lea. Ua makua ka valea le radio Samoa I kwa inga kuskala vapengi. Ua makua I yai ia le whamaonginga. Transmit ma loso I fumanuia. Ni Zila Fahana. Where are you from? I'm from Malaysia. Yeah, I'm from Samoa, living in Malaysia. Fahana V91. Yeah. Ole me pito sili na on yeah. Tailo yai. Ale whaia se fufuanga le radio Samoa I le koinga kusikala lea waka valea le suafa ole radio Samoa. Ola kola saoa. Walaka fo kami pakaku le radio Samoa lalo. Aisea. Ole ko akele o ka safia fia e whaalongolongo I pokalame radio Samoa. Unsubscribe Pea ale mea Samoa fo ile si le kako tu vai lua la le sa vea ku vai lua veanga le nia na auto sinfia pa unsubscribe lalo ya ele fa tawana wina ele fa pe pulea o le radio Samoa wa manga wala ko ka valea ko mala ko radio Samoa ele sa wa ya na mea ai o so wa manatu ya na wa tawan fa isfuanga radio Samoa ile ila kuskala le ale fais fufuanga tali tonu mai olo mai moa mai le afe maafe Samoa olo subscribe ile radio Samoa afa PLS fufuanga Luteru fanga lima malo soifua malo laver soifua afa PLS ya yo fo yo le power o limo tangata nga kasi al kiriki ang subscribe afe le aso lua afe le sima yaso mafua mai ai mafua mai fingelea o mainga ya ole na Samoa se watunu pele e ui ya ina ya in whaafitau le tupu mai ile jano ai ole upumoni lava ole avele mamea e ta ofi tato maftanga le ai pea no fai atu ele ta ua nei meo monetize ma nei meo e ta ua le tato mafuta tato mai fai mea fantasi po o lava ia mata upu tato te whaasoa ai ole mea pito silin ta ua o lota tau tala wha Samoa waka le la vai le ngei lalo langi koa angai se Samoa ingoa awa maa ngai ale nei mea mo fai on tato whaasoa wha Samoa pe wa makanga ngano ipu wha Samoa ai wa ngā tele tato te fia ya tato iom tato mafuta ma o tato whaasoa ina mata upu tato te taritonu e alanga te tau o no tato whaasoa ai whawhetai tele I la autou langolango, whawhetai la autou whaamalu si au, o leo pomonia, autou comments whaamalu si au, ua iaile o taitanunga, o le whaamalu sia I lava, lau nei au na whatawa, tātou te whaiwhai mea maalia ma tātou ata-atai, I lea aso, ma lea aso, aua foli nau tā, aua foli nau le mea o le tupe malea, ma mea o le ngalo o tātou maftanga, awa leo pumongi aso le, lo mawhaungi kai awa pe au soli. Ua matu e whai asiti ngā o ele YouTube. But, ele o le YouTube, oa ule mafuanga, oa ule mafuanga. So, ele aisa ua ia ele YouTube, mana tō guidelines, but oa ule mafuanga. But e au ngā foi e toi fuata inai ma ia ma toi sa ili inisi au wala ia au nei toi tupule me whapea ai o la utu o lalo pea whapea o ia inisi o tau olo o ia ini me whapea na ia ka ilo iai paule mea o lewa whailo atu o te mana o e le toi tupu James Sere Esera
Ta lo fa lava chang so le fiu o di ka va ya ku o e so ma lo so fu ai or tato fa so na ne ya so fe tau i le matai mi a matai mato ta longa na o lumba ku ai i le malai ai tato to fe lo ai foi pa so tai au tato to fa so ai foi ai mo tamine e so a ko a kaulia fia ya ka longa ka mai like, share, subscribe kako channel. Ola au tamo fai lava tu lei lava tata fasoa ina ia awane to tupun men tupun mo e faiol palasi lalo subscribers. Koi palasi lalo ma watch hours Ola ale tafia. Tato alwa tato fasoa tato tanje. Like, share, subscribe kako channel. Ole like kama subscribe le map de silinta ole share e pule lava la sunga. Ai alofa tele atu mo oto malava fafetai. I think also a yayo video and need nga delete that can help alofa. Yes. Wa nga delete lo foi o walun malai ngofo am ko ya lu ya short videos remove o si short ko kikia 5 sela wa fe views ile taua e mafai on to e for fa fitauni but e ko se selo I afuloa remove nga mea alofa tele atu mo tau mai MUSS ma le fa'asoa fa'asoifua